Kako vidite, štapovi su zabačeni. Evo ovdje smo stavili mamce za krokodile, evo. A stavili smo za šarane. E sad šta će se prije uhvatiti, ja nemam pojma da li će krokodili ili šarani. Dok se šarani sami sada mame na ove mamce, jel? Na bijeli luk. Mi koristimo ovdje u Australiji bijeli luk za mamce, na šarane. Kažu najbolje da uzima mrena na bijeli luk, a ovaj lijev je za krokodile na šarenu slaninu. E sada dok se ti mamci odrade svoj posao, kako vidite, ne može se bez ovih naših bosanskih ćevapa. Kako vidite ovdje je i luk, jedino lepine nam fale. Sačekaj malo da se nafata jedno 300-400 muha na ovo. O čemu se naime radi? Muhe ovdje idu, ali one ne slijeću na ćevape, one lebde iznad ćevapa, one stoje gore iznad ćevapa, tako da kontrolišu te ćevape. Tako da znate, evo rakija se pije u malim dozama. Evo ovo su rakije. Ovo je lokalna naša rakija, jel? Koju mi upotrebljavamo. Ovaj gost iz Španije, hoćete reći nešto na španskom za ublehe? Nešto na španskom. Está muy bien todo. I još nešto za sve Derventu, nešto na španskom. Hajde još nešto reći za ublehe, da pozdravljaš cijelu. Say hello to Derventa. Hola a todo el mundo. Está todo muy bueno y todo muy bien en Australia. I Dervenčane u Španiji. To je rekao, znači Dervenčane u Španiji. Kako vidite, meze su ovdje, mi planiramo večeras noćit. Kaže da najbolje uzimaju oko svojih sati. A na onom ostrvu smo šatore razapeli, jel? Ovo se naziva Šandrova ada, što se nadiva, jel? Po onoj na Savi. Eto kako vidite, javljamo se ovdje mi iz Drijena sa Lutvinu. Ne, sa Smajne ade, Vugdalića Smaje ade. Eto toliko. Dobar. That could be national specialty. Nema kojim jezikom se ne govori, engleskim, njemačkim, španskim, hrvatskim, bosanskim, majko draga. Kako ćemo se mi snaći, ja nemam pojma.